भाई ये मच्छरों का टाइमिंग देख रहे हो? सुबह शांति और रात को पूरा बिहू। জানা নেই মহবিলাক আন্ধাৰত কিয় ওলায়? আৰে এই মহবিলাক হৈছে নিশাচৰ প্ৰাণী, দিনভৰ আৰাম আৰু ৰাতি হাৰাম। लेकिन सच में रात को ही क्यों आते हैं ये? क्या इनमें कोई वैम्पायर जीन्स है? শুনা, মহ দিনত এক্টিভ নাথাকে, কাৰণ হ'ল তাহাঁতি ৰ'দৰ পোহৰ বেয়া পায়। ইউভি ৰেজ তাহাঁতৰ কাৰণে হাৰ্মফুল। ৰাতি স্কিনৰ পৰা ওলোৱা হিট আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে তাহাঁতক এট্ৰেক্ট কৰে। वाह रे मच्छर बाबू, आप तो नासा लेवल टेक्नोलॉजी से काम करते हैं। আৰু শুনা, কিছুমান মহ দিনতো এক্টিভ থাকে, যেনে এডিছ, যি ডেংগু ভাইৰাছ কেৰি কৰে। ओए मतलब अब दिन में भी भगवान भरोसे? সলিউশ্যন, মহৰ পৰা বাচিব বিচাৰা যদি খালী বটলছ, জমা হৈ থকা পানী हटाओ, मस्कीटो रेपेलेंट लगाओ और सबसे जरूरी रात को मस्कीटो नेट में घुस जाओ। মহ ৰাতি আহে। पर ज्ञान हम दिन भर दे सकते हैं, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ বাবে কি শিকিলাক ফ'ল' কৰা। क्योंकि जितना ज्यादा प्यार उतनी ज्यादा वीडियो।